singafike ntambama singene kuleza indawo thina silala. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi ngabaleke lobuthongo ngelinye ilanga ngathi Jesu uma ngasukukhiphi la into engizoyenza ngizohlala endlini yakho noma ngabe akwenzi lutho noma ngabe ngiyazibona ngathi angiyindawo kodwa ngiyacela nje ukuzolivila lasendlini yakho ngoba manje lempilo esengiyiphila manje angisayithandi angisayifuni. Wathi omunye ubaba eMlazi eshumayela ethi akekho umuntu ongasindiswa uNkulunkulu engasukuma esihlalweni sakhe amdonsele kuJesu. So nje bazalwane kakhuleko lokhuleko ngambona uNkulunkulu esukuma esihlalweni sakhe sobukhosi. Weza wangibona nginuka ngineyintwana kodwa akazange alungena kweyami inhliziyo. Namhlanje bengifakazela abanyosisi abawu200 behleli lapha emuva bathi hayi ungazoqamba bangaphunywa lapha ya. Ngathi hawu mankosi ukuba niyazi ngise ngabavezela amazinyo ngathi bengingakhona bukani ungayaqeda amazinyo nginawo kodwa uJesu bazalwane mina ngahlangana naye phansi kwebridge ekseni liphuma ilanga laphumela kweyami impilo. Namhlanje ngisindisiwe uJesu inkosi and futhi angiyiboni inkosi engiyophinde ngiphinde ngithi ngiyayikhonza ngoba uJesu wakwazi ukungilanda emgodini sengqwambile phakathi sengasekho ngisho ithemba bazalwane ngithi benginoma esengibuyisele ekhaya uJesu ngiphaphame ngiyibone ngisendlini ngingakholwa ngisabe ngisho ukuvula amehlo ngithi cha ngizobona izinkanyezi kanti cha sengisekhaya inkosi yamakhosi yangenzela indlela. So ngizobonga uJesu bazalwane ukuthi iyaphila lento yakhe bazalwane. Ningalinge nimngabaze bazalwane nami ngimngabaze kakhulu uNkulunkulu ngaze ngafika at the lowest point empilweni yami athi umhlabeleli it reaches to the lowest valleys. Mina ngase ngilapha ya sengibona ukuthi yazi nami the next person kwabazoshona emgaqweni ngoba kwaphila kwase kungasekho enyameni yami kodwa ngamkela uJesu ngathola amandla ngamkela ukuphila. Ngizoyibonga nje inkosi yamakhosi ukuthi ngathi ngingena erehab bazalwane kodwa ngangena sengena nesikhondla okwami ukungena nokuphuma kuzange uzifane egameni likaJesu.